طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Berkaitan dengan at-tasmi', lafaz sami'allahu liman hamida, ini hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Namun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama bagi makmum. Apakah makmum membaca sami'allahu liman hamida ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan makmum juga wajib membaca sami'allahu liman hamida. Sebagian lagi berpendapat makmum tidak wajib lagi membaca sami'allahu liman hamida. Al-muhim, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Seingat ana, penulis kitab syarah Umdatul Ahkam Taisur Al-Lam, Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau merojihkan makmum tetap membaca sami'allahu liman hamidah, ya. Namun Allah alam, ya, sebagaimana yang sering kita lewati, sebagian para ulama menguatkan juga tidak wajib, tapi cukup Rabbana walakal hamdu. Mereka berdalil dengan hadis idza qala al-imam sami'allahu liman hamida faqulu Rabbana lakal hamdu. Kalau imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Kemudian apabila sudah selesai mengucapkan sami'allahu liman hamida, tadi paham antum? Nah, tanya satu-satu nanti. Kapan, siapa saja yang wajib membaca sami'allahu liman hamidah? Imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau antum sholat sendirian, antum wajib membaca sami'allahu liman hamidah. Imam wajib membaca sami'allahu liman hamidah. Untuk makmum, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Ya, kalau anak pribadi tidak masalah, antum mau baca, tidak baca, tidak masalah, ya. Sebatas sana tahu, tidak juga sampai dikatakan bid'ah. Jelas? Itu tadi. Mau baca, tidak. Bagi makmum. Tapi makmum nanti wajib membaca yang setelahnya. Di sini disebutkan at-tahmid ba'dal i'tidal minal ruku'. At-tahmid ba'dal i'tidal minar ruku', membaca tahmid Rabbana walakal hamdu setelah i'tidal, setelah lurus dari rukun ruku'. Apa tahmid? Rabbana walakal hamdu. Boleh antum baca Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu, boleh ada tambahan waw walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau boleh juga antum Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ingat, dengar baik-baik. Boleh Rabbana lakal hamdu tanpa ada walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, gini, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Antum lengkap, bagus, Masya Allah, bagus juga. Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini hadis sahih, ya. Boleh juga antum baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu
wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Boleh juga Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan yang terakhir rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi kalau yang pendek ada berapa? Ada 5 ya mungkin ya. Rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi misalkan sami Allahu liman hamidah, lurus tangan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Atau sami Allahu liman hamidah, lurus tangan, Rabbana walakal hamdu. Boleh juga Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana walakal hamdu. Boleh juga Allahumma rabbana walakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh yang seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Antum hafalkan ini semua ya. Naktafi bihadzal qadar.